Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location of Abeka Flipper Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati bi Sambre so we do video na ato ha aha eye Afrique Media Omodi answer over like over subscribe na wa share so na wonim no aha eye bia ya echenko to dem it is all the wasem no ebre ya na ya pensem mu ana say so nsem e koso e wo oman mu ene amanko do nsem a edika ena ye de babe sommo ene ti ene dey so asem foforo ena ababet soja twemesema mi twa me ho ba mo Adafo na mekoya na masanya ba yeba wakwa bashonko say we figin in free aha Afrique Media na ene asema eda prono o say I'm in love with one girl for 5 years. We promised each other not to have sex until we married. She was staying with her brother while I traveled to Lagos. Months later, she called and told me that she was afraid of telling me one thing that happened. I forced her, and she told me that her brother, who had got drunk and raped her, that she is no more a virgin. I cried out that I don't know what to do. She will sometimes say to me, I wish you were the one that disvirgined me. It always pained me because that was our initial agreement. I later told her that no problem, but she then felt like letting go. Please, I need advice seriously. Abrante we be any ni twitwiro mucho na hompani e wo ho e no maye o madwene se kosi se ye de ka wa be hye ye ho ye nsa no enya ade a obi ebehu ni yonko ho eno nti abrante etu kwan eko alataman mu Lagos eno okọ so okobobra enti abaye ene ni nua be ma ene ti dan na enso so Fofi Antwa Tadako owo ena ne nua be ma na ekobro safe from obaye ene man raping CB style bia bi oh erabe wa hwere ne virginity ya ena obibo omoden se obe na ade so be ka kire ne twetwero mutwe enso so na eye ne den so be ka enti be me e force na eja obi na no okaye be me ya semi ahye ne so eye ne se onu medro kra no enti wodi aba betuda asem ben anase futu ben ena yede be makrashi se ne be ya onjan no anase emane njan asem me nkwa me ntumi enne ho enka ho asem enti no me nsaka abaya so no abaya plantain chips na ese no ho ni kan kasa no ho fe abaye nidin e di ekua sika ekua ye mo akwa abaya di go so many na asem yi de oze emu obram intino yesi etikro wo encourage na sa intino ya ton say dia afre so what drink chire fast in Genesis jo me ni aba meda eye wase na mama wati fo so echia wo mo say dane da wo mo ehwe na abaya no ono ani nua be man na cheso kokko buru nsa repi na say be man na wetu kwan ni nua be man na repi na ho mpesi mi abayiwa ni nua onu ani nua oni ne tie e na cheso o repi okobro ya say e na e ka no he obu o ho no ma ho e se keke num bi na keke bi kire wase obu o ho no ma na asin wonim pa say de wa na se ye de e wose mi ntwa na dapa no a hye da kono mo nsa aya amapo na ma ye aso enyame o eyensen ya na chese ye de ahye eye ensa enti wa wonim say e de a wonu nua ba na tifi enti se wa kwa brent wo ba we nhia man ye ni bia wo kwa so went me uni girlfriend went me and for girlfriend and catch so oh this time there said the year baby me here until na wa wonim say nipa efia me baby efia me baby ye den ye mia me hu nipa na tifi enti adwin be me hu ne say ye bro a wo bro ye ni nti na ma because wo bro cramp na ye den still we need am no me bi wo ho ma we ye nim say me die
nim de me ebetimi abasa abrante ni nua aba no ho ye nakoro na woni na ba ne say na muja esumi eya wankasa wo chuchuro abna de bi o menye se de wonti eye wo mayi mu ye wo mayi mu ne ehunu se ye obi ne papa timi ne da obi wo ho no mo wankasa ne baba ma na ma ne ne da ebetimi ba say eya kono ba we di I say asem bi na abato no de ebe na nye ne nia hu se ensan de otu no ma etimi fa wadwene wontimi no mo mbro wadwen kan wo bro nkwan de wadwene de da ho adwene de wo adwene de de na bro ebe na the first time o de bro no the first time na de afa ne bisu ama o hu hwe e bisu nya birim na me de me hu ne se ye bia na no nua no nya akono bi e de ama no ba wo hunu hawa obetimi aye de afa ka che na nya so obetimi aye nti ne me mpense bi num ne me mbra fi ne no anu na aye ama bro nti ne me to hye ne so se no anu no because enti oba no so went me anya any resistance spirit bia obeka because obi a wa bro de oye de otimi chechere wa to the sense otimi ne woda etimi ne woda ma bia ade a wo so hu ni ebi da enti wunye ebida no wentimi anje ho emfi be ma yinsem nka obi a waburu mpo de opia ne tu baby ansa na obesoro ko obedi wachi na chese wuti ado okọ enti aya no ankasa ne gijo na chese satan na se onu so ne take ya ba na chese onu so ti ase na chese ne ti aba e ba ne say na obi a because obi a wo say ya repude enye wo den so obi bi wa no aka kire ohukeni ana empo wa wo fo wo wait me an kan kire omo ekusi se be ma be force wansa na wo ka se wo nua ne repu wo enti se ye repu wa susu pass ye repu na sa na ko be ya na obi wo ho no mu a metimi aka se no ne se wo ka se bia wo susu se bia wan repu na bia na obi wo ho no ma ye repu na so wo be na no aka de atwo bi na ne den because all can nipa no afọ na wan e be pointing fingers abaya we na so da obi akeke na obi na maka chere no na say ye dia wo ka chere o maame ana wo ka chere papa ye dia wo maame nsusu no maame fo bo ana no na wo wa wo ba asem so ba koton na say obetimi aka chere ebia ni nua say raping no say ye rapi wa ampa ye dia say wan kwan ko fa dura na say ye ya nyi say betimi abi nyi say ni be ma no ye ko ka ne say ye raping say ye dia say nkofo beti ento obi wo no mu a ebia wo ye mi nua ebe ma ka chere say ne me baba ya asemsi no aba beka ede achimo di ne ebetimi aye say ede abusua ede aye moja frankwa de mo be ma dwen say abusua ye betena se ne aye de ya ka ne ni amamre bi ni amanye bi wo ma nipa na wo ka che no unzu ni nitimu unim nkomo be kwa ede achi obi enti ebe ye ne den so wo kwa ka che eye ne maame bi ana say ye ni kwan say ye ji ye hu di crowd enye say ni kwan say ye ji ye hu di o ejije ni de enye de say wo betimi atrust eye obi aba won say ensem bi wo ho no mu a emu ye du say wo beka eji say bia wonya maame a wote wase na obe na ju say okewe eye me ba de enya de say me ma na kwa abonten anase say ansa ba obi wo ho no mu a oni saa de no beka say ade we de wo no tete adwena na won say muso wo si enyi wo say ko bo abusua panyi amane na de e betimi abusua panyi so kwa kan amamre na mo be ye no ntimi nya mfansi ko be ye no opete mo be ye no obedwa mo obi bo sa na de nti na enuanu mienu ya bo ma de ja ye ya amamre we di amom wakwa ko fa ni nuo are you getting it enti wo hwe nim gwase na ebia ebeba ohwe ye ningwase ebeba eye na brabo mu se de enko besie mu eni mum odibesie na wanye de wakata eye so se de be ye obi ofere se ye bebu neni mu ase eningwase ye de ebeba and yeah baba we onkafra na situation we so ye be fa the same because only na hihya ware matna say ye fa ye hu kan ye hu kosi se ye be ware be ma ye ni da so say menya be gina me ba be ware no na asem dududu we aba beto so no be ma ho oni se na wo si ni gina ye sisi a onja ya ba ya na ana jo me de mintimi nka se onja eye abaya no ena me so mintimi nka se onye de won fa no but ejina wan kasa wo so won se ade a wa wonim se wo do hu kokko wura mu wia ebeto mente wo be hante wo die na wa watu eye wo ho efo because ebi a wakwa wura etise obi a like oba ye repi no
otimi go through such a year trauma now to the extent say bema bia kwampo ehonye na kono anaso wo mpe bema asem oh enti wo na wo bewura warenim no how are you going to take it so wo timi forget it now we want so wo move on and wo betimi aye but so ontimi move on now all the time maybe on oba na be have sex e be ba ni team and oba yi ni ni ane nada and am ne ba beda na so ontimi dia and on one make a decision for himself do who is say very good for him no necessary say odo wo ya kata ni ma nyina so it is say odo ba ya adenti na on to me emfa we enye bypass ofa na say ebia diabetes see ya na say accident bi na see na abayo na say Roberts ko ne be repain ewo musa ba once a wutu we say bibia ni na say na ebia obi ede yemete ne bia matam bia na dia bo mo maso na kotwa apai na kotwa nda all the time bia wonam a wo be hu kotwa ne bia no ye dia wo be kai scar no ebema wa kai all the time ebema wa kai enti say wan kan kire no anaze say ona obi ana nka oba na nye virgin ena nka sa de ni si ye na ka wan boso anka bia nka be mo no be okay ohunu onye hwe but this the situation where ba maka cho say me virgin ena say ye ba ware obeba be hunu say me nye virgin eye den ye wo say me nchiru mu de enti e ma na ye de ekoso enti e de e wo be ma ni tim enti ejina ono be ma no so say obetimi apepa that ye scar no every ni tim say no matter what still eye one na me pe one na me ye de me ware wo enti no na say akwakoba na just say we ebetimi aba ne say oba na crash she is going through a lot sure. Because ye share story na be ma ne force na ansa na o to me ebie na no aka me bia chere no enti we de ne tofa mu no obetimi ama oba no efutuo bi se ne be ya on fa ne ho enkonkoye bibia mini aba we de metimi aka ede etwa eto ni ye oba no me de metimi aka ne se be ma no enyesi ni gina ye se enya de se bia obetimi no atena eye ebiema e ma ne enwu ne ho abonfi ana se ma ne enwu ne ho se ono de eche se ontimi nya obi a wote efata no anase se there be onko enko eye nani because abrabo no mu de ye din a wo be hwe aso wo be sore entina ye crashes ye de ewo eye emu enti emma wei ememe mesi ne kwan ma ne hu ne ho se o wo no de ye ni ye hwe nye ye na fo mebo na abrabo bia because wo mo ebo eye ashawa abrabo no obo ha ye repino because of that into hu ni so okay na me de me ma ba ma bia because so obi a woni mi etimi ni ma ba beda dia ene me de me hu ma obi a mi nim no so de amfum so obi a eni so enti emma ne emma ni mbu ne ho abomfia because of eye de heaven se be ma na kache so ntimi ne ntina o move on onya de wo onbo ne bra se ne se na ye de fata ye de obenya obi a ono so obi so eye ni mu because wo wa abonti obi wo hono ma wo excess be 4 5 and so still with minya eye ekunu enti ni nyina mu no de hia ne se wo no ankasa ebesi eye na adwin pinu wo hu ne se okay me so me wo ma bra boy wo se me bo me mo obi e de a wo kan e de a kire me no embu eye ma be ma me enu ntin de wo se me nkonko mani no eni kwan se me ko e de ko na be ma no so de metimi aka kire ne se so wo do wo yire ana se wo do oba no a enu ane se wo so be fa wa de na wa ye de wo ne no aye de atena aye de hia ne se wo be pepa eye sa memories no e de every eye wuti no wo hu ne se okay fine me shia no na onye virgin e na me ware no wo have eye affair with other men e na ankoye e na me na ma ye de maba be shia na mabu edo e de aman on forget it na one eye abaya no entu ana and you forget na ene wotwotwo mucho into sa anamono abaya so no ya wote ne nke ene obi ase ekua sika an sika pa and so men so idin ede esina himana na apna ahwenye yen ene de nkomotwetwe ebro wo komotia se obe like obe subscribe na wa share jimedie esanse emu orem bikra na obi asem nti wo share de mana ono so ebefa efutue na odi abone bra na nti dodo bia se na oni ewie wo aboboa no ene ti ye so jimedie ne so wan hu ye bi ma na yakra